Reka mbasuhuze nanone mbifurize ibihe byiza nshuti bakunzi b'uyu muyoboro twizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye amakuru akomeje kugenda bagiraho neza gatanu kuri gatanu umuyakesha uyu muyoboro. Hanyuma rero icyo twagusaba no gukora subscribe, gukanda like, gukanda share kugira ngo musangize abandi biganiro byacu, ukanaduha comment cyangwa se kugira ngo nyine duhe igitekerezo twumve uko ibintu byifasha. Hanyuma twinjiye mu makuru yacu agezweho kano kanya atugeraho natwe tugomba kukugezaho rwose ukayabona kare mu bambere. Hari amakuru avuga ko kugeza ubu leta ya Kongo yakoze igikorwa gikomeye cyane, twavuga ko ari inkuru mbi cyane ku barwanyi ba M23 byerekeranye n'imirwano iri kuba muri iyi minsi. Murazi ko M23 rwose muri iyi minsi ari kugenda yihanangiriza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC icyambura ibice bigiye bitandukanye. Kugeza ubwo ngubu habarurwa mu byumweru bibiri bitarashira neza, hararurwa ibice 10 M23 yambuye igisirikare cya leta FARDC n'ababambari bacyo bose uko bakabaye, harimo Wazalendo, FDLR, harimo kandi kurungu harimo P5, harimo abasirikare b'abarundi, ya koalisiyo yose uko yakabaye yo kwa Perezida Tshisekedi. Abo ngabo M23 ibakubitira mu misozi igiye itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane ibambura ibice birenga 10 mu cyumweru n'iminsi mikeya. Aha rero rwose ntabwo urugamba rwaje gusoza amahoro niko twavuga, kubera ko hari biri gutangazwa na FARDC, ariko nanone ntabwo twahita twemeza ayo makuru. Turaza kuguha ukuri kwayo neza cyane mu kanya gatoya, we gusa uze kumva uko ibintu byifashe biri kubera hehe, byose biri muri aya makuru. Hanyuma hakaba andi makuru avuga ko ibitero bya FARDC bikomeje ahitwa Iminembwe. Mwabantu ntabwo byoroshye na gatoya, abaturage bo muri mu gice cy'imisozi miremire cyitwa Imurenge habakomeje kugarizwa n'ibitero bya FARDC binakoreshwamo amadrone, kuko mu bisi byashize murazi ko M23 yahanganaga n'ibitero bya FARDC bikoresha drone. Noneho leta ya Kongo igeze aho ngaho yigira inama yo kuba bakoresha za ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, nibwo bateguye igitero karundura bakigaba Iminembwe. Rwose hariya hari ku munsi w'isoko, abaturage bahariya bahura n'akaga gakomeye cyane. Aho rero M23 nyuma yaje kubihindukana nabi cyane, kugeza ubwo yakoze imirwano ikomeye, ibice byose byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo igenda ibirukanamo. Ndetse mwarabyumvise yuko ku munsi w'ejo bundi rwose bambuye FARDC n'abambari babo ahitwa Kundondo, kuko bundi bari basanzwe bahagabana cyangwa se nyine bafitemo nabo igice, ariko M23 iza kuba bakura nabi cyane. Bahise bakora inama y'igitaraganya imakobora. Mwumvise ibyo twatangazaga byavuye muri iyo nama, ariko kandi batarafata imyanzuro nyamukuru. Hari amakuru amaze kutugeraho ndetse avuga ko hari ibindi byongereye ku byari bafashtiwemo baganiriyemo hariya imakobora. Uvuga nyine bari baganiriye barimo n'ubundi Wazalendo, barimo FDLR, barimo abarundi, barimo FARDC, bakabamo ndetse na P5 ya Kayumba Nyamwasa. Kuri ubu ngubu ndetse ndaza no kukubwira aho uyu mutwe wamaze kugera, wamaze kwemezwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Hanyuma tukiri aho kandi kubyerekeranye n'urugamba, turaza kukubwira rwose kubyerekeranye n'ibiganiro biri kubera hariya Geneve mu Busuwisi, byavanywe i Qatar cyangwa se iduha muri Qatar kubera impamvu z'umutekano. Muri biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati hari kumvikanamo umutekano muke bigendanye cyangwa se bishingiye ku ntambara ikomeje guhanganisha Iran ndetse na Israel na Amerika bafatanyije. Rero rwose ibiganiro bikubera i Geneve, ndetse rwose mwumvise yuko biri kuyoborwa noneho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu byanateye urujijo cyane abantu, kubera ko Amerika ubundi yari isanzwe ari umuhuza mukuru mu biganiro bya Washington bihuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. None yabaye nkaho isimbura Qatar niyo iri kuyobora ibiganiro biri kubera i Geneve mu Busuwisi. Abenshi batangiye kugenda babishidikanyaho, ndakubwira ibiri kuberaho ndetse n'impaka ndende ziri kubera muri ibi biganiro. Byose ntuze kujya kuraza kubyumva muri aya makuru twakwegeranyirije. Hari umugambi karundura cyangwa se umugambi muziko rwose hashize iminsi hagenda havugwa ibigendanye na leta ya Kongo, y'u Burundi ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa batandukanye barimo FDLR ngo mu gushaka gutera u Rwanda. Hari ambasaderi w'u Burundi rwose hariya mu gihugu cy'Ubirigi yamaze kumenyekanaho umugambi karunda, cyangwa se yamaze kugira ibyo atangaza ku bigendanye n'uyu mugambi wabo gushaka gutera u Rwanda. Biteye bite? Byatangajwe n'ikihe kinyamakuru cyangwa se aya makuru yaturutse he? Ndaza kubikubwira wumve uko ibintu byifashe, n'amabanga yabacitse akajya hanze. Hanyuma hakaba amakuru agaragaza ko abadepite bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bariye karungu, barahiye bagasisira, bari gukubita urutoki ku rundi ngo minisitiri w'umutekano agombe yeguzwe bishingiye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ibi ngibi byo biteye bite? Byose turaza kugenda tubigarukaho, dufite amakuru menshi cyane rwose. We ntuze kujya kure kuko n'umwanya n'udukundira, turaza no kujya ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati.
reka dutangirire ahangaha rwose. Imirwano ikomeje kugenda iba imberenge, mu gihe rwose nakubwiraga yuko M23 natwirwaneho bakomeje kugenda bihanangiriza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha amakuru avuga ko igisirikare cya FARDC kiri kwigamba cyo n'abafatanyabikorwa bacyo barimo Wazalendo, barimo FDN zangabo z'u Burundi, barimo FDLR, barimo rwose n'abandi batandukanye bagenda bafatanya muri iyi minsi, bari kwigamba ko bambuye abarwanyi ba M23 ibice bitandukanye bya hariya muri za Karehe. Muzi ko M23 irimaze iminsi yambuye leta ya Kongo ibice byinshi cyane birimo biyobowe na groupement yitwa Ziraro, banahafata umujyi ukomeye cyane witwa Tushunguti, ndetse binarya mu matwi rwose Kisekedi ku buryo ataryamaga ngo asinzire. Aha rero hari amakuru agaragaza ko FARDC iri kwigamba ngo mu mirwano yarayi iba ikomeye cyane, kuko yari imirwano ikomeye rwose ibi ngibi, kuko na M23 yaje kubyitangariza ivuga ko iri kugabwaho ibitero by'umusubirizo n'igisirikare cya leta FARDC, aho ivuga ko ibi ngibi bikomeje kugaragaza ko leta ya Kongo ikomeje kwigirizaho nkana cyangwa se ikomeje guhonyora agahenge kemeranyijweho mu kwitegura ibiganiro biri kubera i Geneve mu Busuwisi. Bakagira bati rwose leta ya Kongo ikomeje kugenda ihonyora cyangwa se ikandagira nkana ibiganiro cyangwa se agahenge twemeranyijweho. Aha rero FARDC iri kwigamba ngo yafashe agace karimo Chambombo, muzi ko M23 nako yari yagafashe, barigamba ngo bafashe agace kitwa Matare, Gishire, ndetse n'utundi duce dutandukanye twiyongeraho two muri teritwari ya Karehe. Bakavuga ko rero ngo bamaze kwirukana abarwanyi ba M23 ngo bayabangiye ingata ngo bava ahangaha. Kugeza ariko nubwo byatangajwe gutyo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, biri kugenda bishidikanywa kubera ko ntabwo ari rimwe cyangwa se kabiri cyangwa gatatu igisirikare cya leta na Wazalendo batangaza ko bambuye M23 ibice bigiye bitandukanye, ariko nyamara bikaza kugaragara yuko ibi ngibi atari ukuri cyangwa se bidafite aho bihuriye n'ukuri, kubera ko mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ubwo M23 yinjiraga mu bice bya za Karingi, za Gakenke, za Mikenke, ubwo M23 yari itararekura Uvira bya nyabyo ngo ibitangaze, bagiye bigamba ko bafashemo uduce tumwe na tumwe muri Uvira, ndetse n'ahandi M23 yaragiye irekura, ariko bikaza kugaragara yuko ibi ngibi bidafite bihuriye n'ukuri muri rusange. Icyakora cyo rero kugeza ubu ngubu ntacyo M23 nayo irabitangazaho, wenda ngo tuvuge ko byaba yabibihakana, ariko nta nubwo turabona ukuri kwemeza nyirizina yuko ibice koko byaba byamaze gufatwa n'uruhande cyangwa se na coalition ya FARDC muri rusange. Ikiriho cyo nuko bari kwigamba yuko bamaze gufata ibi bice rwose birimo za Chambombo, za Matare, za Gishire, ndetse n'ahandi hatandukanye baho muri teritwari ya Karehe. M23 rero yasohora itangazo ry'igitaraganya ryihutirwa cyane ivuga ko ihanangirije ubutegetsi bw'Kinshasa, kandi ko ishidikanya ku biganiro cyangwa se ku musaruro wava mu biganiro biri kubera i Geneve mu Busuwisi, biri guhuza abarwanyi cyangwa se ihuriro rya M23 ndetse n'ubutegetsi bw'Kinshasa bwa Perezida Kisekedi, aho kugeza ubu bari ku meza y'ibiganiro bashakira hamwe umuti w'ibibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se n'imirwano n'intambara zikwabera kugira ngo zibe zahagarara muri rusange. Icyakora cyo kugeza ubu rero M23 ikaba ikomeje gutangaza ko ikomeje kugarizwa n'ibitero iri kugenda igabwaho n'ihuriro cyangwa se na coalition ya FARDC. Mu gihe rero bimeze bityo kandi M23 nayo amakuru atugeraho nuko yamaze kuburizamo umugambi cyangwa se ibitero bya byateguwe na FARDC, bitegurwa na Wazalendo, bitegurwa na FDLR ndetse na FDNB cyangwa se igisirikare cy'u Burundi. Byari mu nyuma yuko habaye inama karundura ku munsi w'ejo bundi mu ijoro ryaho, ndetse kanakomeza no ku munsi w'ejo yari inama y'amasaha menshi, bashatse umuti cyangwa se bashatse umwanzuro barawubura. Byongeraga cyangwa se yari ihereye kuki, yari ihereye ku byo M23 yari yabakoreye operation ikomeye cyane yari yakoze ahitwa Kundondo. Ahangaha hari harimo igice cyagenzurwaga na FARDC n'abambari babo, ikindi gifitwe na M23 ndetse na twirwaneho. Hanyuma rero M23 iza kubashushubikana nabi cyane, ndetse nabicira abasirikare batandukanye harimo n'abasirikare bakomeye cyangwa se abofisiye, abo bose baza kuhasiga umutwe. Nibwo batangiye gukora inama rero yihutirwa kugira ngo arebe icyo bakora, barebe ko bakisubiza Kundondo, banafata ibice bitandukanye M23 igenzura, za Minembwe, ahandi hatandukanye rwose hariya muri groupement za Bijombo, aho ngaho mu bice byinshi by'imurenge, ndetse rwose bakomeza no gukaza ingamba aho twita muri Plaine de Ruzizi cyangwa se mu kibaya cya Ruzizi hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Byaje kurangira rero bagabye ibitero nanone ahitwa Iminembwe, ariko kandi M23 na twirwaneho ngo babasubijeyo nabi cyane ku buryo bahunze batareba inyuma n'imbere. Aba makuru atugeraho aravuga ko abazarendo bagera muri 5 baba bahasize umutwe cyangwa se baba bishwe na bamudahusha ba M23. Kugeza ubu
rero abaturage bo muri b'iminembwe bakomeje gutangaza yuko bakomeje kugarizwa cyane n'ibitero bagabwaho n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, nyamara kandi muri aka gace ubona yuko abarimo twirwaneho na M23 batarimo bagaba ibitero ku gisirikare cya leta, ariko kandi abaturage ugasanga nibo bakomeza kugenda babigwamo. Ibi rero bikomeza gutangazwa n'imiryango itandukanye itegamiye kuri leta cyangwa se societe civile, zitangaza ko hakwiye kuba ubutabazi bwihuse, cyangwa se ahangaha M23 ikaba ariyo yahagenzura mu buryo bwuzuye, kuko abaturage banga banavuga ko M23 uburyo igenzura cyangwa se uburyo ikaza umutekano muri Kivu y'Amajyepfo bitandukanye cyane n'uburyo iwukaza muri Kivu y'Amajyaruguru. Bavuga bati dore nk'ubu ngubu rwose abantu b'Imasisi baratekanye, dore nk'ubu ngubu abantu b'irucuru bararyama bagasinzira, aho ngaho rwose za Kiwanja, ahantu za Nyanzare, ahantu rwose za Kibirizi, ahantu rwose hatandukanye za Kirima, abantu baho rwose bararyama bakizigura. Abantu baza Masisi, za Sake, za Gashingamutwe rwose abantu batandukanye barimo ba Nyiragongo bararyama bagasinzira, ariko muri Kivu y'Amajyepfo ubona yuko hatarakazwa cyangwa se hatarashyirwa umutekano. Bati ntabwo tuzi impamvu nyazo ubona yuko twirwaneho na M23 batabasha kuba bashyiraho umutekano wihariye cyangwa se bakaza umutekano nk'uko bimeze muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa hakaba n'ababisesengurira hafi bavuga bati urebye uko ibintu byifashe muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi ubona yuko ubutegetsi bw'Kinshasa bucyafite ibice byinshi cyane bugenzura ugereranyije n'ibyo M23 natwirwaneho bafite hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu rero mbere yuko twinjira mu yandi makuru rwose impaka zikomeje kuba ndende cyane ku biganiro biri kubera i Geneve mu Busuwisi bihuza AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bw'Kinshasa, aho kugeza ubu ngubu ibiganiro mpuza wabyo mukuru twavuga ko yamaze kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi Amerika yari umuhuza mu biganiro by'u Rwanda na Kongo byitwa ibiganiro by'i Washington. Ibiganiro biganirwaho kugira ngo haboneke amahoro hagati cyangwa se amakimbirane hagati y'ibihugu abe yahoshwa, ashingiye ku kuba leta ya Kongo ikomeza gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ndetse rwose u Rwanda rukavuga ruti kuki Kongo ikomeza gukorana n'uyu mutwe nyamara bazi neza yuko abenshi muri bo banagizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. turi kwibuka uyu munsi ku ishuro 32, aho usanga Kongo rwose ikomeza kwigiza nkana ikorana n'uyu mutwe w'iterabwoba, dore ko ejo bundi yagize gutya igatangaza yuko iri gusenya uyu mutwe nyamara ari amagambo anyerurishwa cyangwa se ari amagambo yo kubeshya. Aha rero ugasanga ikibazo gikomeza kugenda kiba gishingiye ku mutekano u Rwanda rutizera, ari nayo mpamvu rushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Kongo ikomeza kugenda ivuga yuko u Rwanda ngo rukorana na M23, ugasanga baravuga bati u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi ngo zikakaye n'ibindi bigiye bitandukanye, ibintu u Rwanda ruvuga ko ibingibi ari urwitwazo Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite. Aha rero benshi baravuga bati se kuki Amerika yari yaje muri ubu buhuza? Ubundi bakavuga bati se ntabwo ishobora kuza ikavanga ibintu, ugasanga ibiganiro bya Washington bivanze n'ibya Doha, ugasanga n'ibintu birushije kuba byasubira irudubi. Iki nanone kibazwa no kwireba niba iyi ntambara cyangwa se imirwano ikomeje kugenda iba mu burasirazuba bwa Kongo ihanganisha M23 n'igisirikare cya leta n'abambari bacyo ikomeje kugenda ifata indi ntera mu biganiro birimbanyije, niba nayo itaba intambamyi cyangwa se imbogamizi, kuko benshi baravuga bati se mu gihe ibitero bikomeje kugenda bigabwa cyane bya hato na hato ku ruhande rwa FARDC bigaba kuri M23 nayo ikagerageza kwitabara ikanafata ibice, ibyo biganiro bizatanga umusaruro mu buhe buryo? Iki nanone kibazwa baravuga bati se mu gihe ibiganiro byaba koko bikanaba mu mahoro, ibyo M23 isaba leta ya Kongo izemera kubitanga? M23 mu gihe yavuga iti rwose dukeneye kuba twagenzura ibice byacu muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ese leta ya Kongo izemera kuba yabiheba cyangwa se ibirekure? Mu gihe M23 yavuga iti dukeneye yuko natwe abayobozi bacu n'abasirikare bakomeye bahabwa imyanya muri leta, bakabagirwa ba ministri, bakabagirwa abagaba b'ingabo, bakabagirwa abandi bayobozi batandukanye bakomeye mu butegetsi bw'Kinshasa, byashoboka? Ibyo byose biragenda byibazwa. Bakavuga bati se mu gihe cyose twasaba imfungwa z'intambara zacu leta ya Kongo ifite zigera muri 700 zinarengaho, ese leta ya Kongo yazitanga? Cyane ko bivuga ko bamwe muri bo bafunzwe kandi bakagafungirwa ahantu hatazwi mu buryo babaje cyane, byagenda bite? Mu gihe se twavuga tuti rwose turashaka ko leta ya Kongo yakemera ko impunzi zose ko zakabaye zahunze kubera ubutegetsi bubi cyangwa se zagirwaga nabi kubera icyo ziri cyo, kubera bavuga ikinyarwanda cyangwa se ari mu bwoko bw'abatutsi, ese koko bagaruka mu gihugu? Ibyo byose rero komeza kugenda byibazwa.
mu gihe ubutegetsi bw'Kinshasa bwo bwavuga buti rwose dukeneye ko M23 irekura ibice byose uko byakabaye yafashe M23 yo ukurikije akuya yiyushye kugira ngo ibifate kuva yafata umujyi wa Bunagana kugeza ubwo ifashe Goma, igafata za Rubaya, igafata za Bukavu, igafata ibice bitandukanye bikomakomeye ku mbaraga zikomeye cyane cyangwa se kuhamenera amaraso. M23 yakemera kuba yabirekura, byagenda bite byose bikomeza kugenda byibazwa kuri ibi biganiro biri kubera i Geneve mu Busuwisi. Hanyuma rero dukomereze kuri iyi nkuru rwose mu gihe ku rwego mpuzamahanga hakomeje ibiganiro bigamije gushaka amahoro hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo na leta Kinshasa iyobowe na Perezida Tshisekedi. Ku rundi ruhande umutekano ukomeje kuzamba mu bice bitandukanye by'umurenge muri Minembwe, aho abaturage bakomeje kugabwaho ibitero byifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone, bikomeje kugenda rero bituma ibiganiro bidahabwa umwanya nk'uko bikwiye. Aha rero impamvu tugarutse kuri inkuru nuko kugeza ubu ngubu hari abagabo batandukanye bo mu bice by'imirenge bari gutangaza ko ibiganiro bigomba kuba byahagarara hakabanza hakaboneka umutekano mu bice by'iminembwe by'umwihariko. Urumva rero ko bikomeje kubera hano rwose i Geneve n'ibiri kubera ku kibuga cy'imirwano bikomeje kugenda bihabana cyane. Iyi nkuru nayo ntabwo twabura kugenda tuyigarukaho. Abadepite bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bariye Karungu bashaka kweguza Minisitiri w'Umutekano Jean-Keme Shabani Luko kubera kunanirwa kurinda umutekano w'abaturage n'imitungo yabo. Gahunda yo kweguza Minisitiri Shabani yatangijwe n'umudepite uhagarariye Kisangari mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba ari umunyamuryango w'ihuriro Union Sacrée. Union Sacrée rwose riri ku butegetsi Ladi Yangotikala. Depite Yangotikala yamenyesheje bagenzi be ko umutekano ukomeje kuzamba cyane mu gihugu bitewe ahanini n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kubera Kinshasa no mu yindi mijyi ikomeye mu gihugu bigizwe mu ruhande n'imitwe itwara gisirikare ikomeje kugenda ihakorera. Nyamara ukabona yuko ubutegetsi cyangwa se Minisiteri y'Umutekano ntacyo ishaka kuba yabikoraho. Abakavuga ko rero uyu nguyu agomba kweguzwa vuba na bwangu by'igitaraganya kugira ngo habe haboneka umutekano wihariye. Hari n'abavuga ko ibi ngibi yabishingiye ku kuba ubutegetsi bw'Kinshasa bukomeje gutsindwa n'umutwe wa M23 uruhenu ukomeje kugenda bakubitira mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, bakavuga ko rero ahanini bidashyirwamo imbaraga na Minisitiri w'Umutekano. Hanyuma indi nkuru nakubwiye dutangira aya makuru nuko ambasaderi w'u Burundi i Brussels mu Bubiligi Terence Ntahiraja aravugwaho mu bikorwa byo guhuza abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba muri kiriya gihugu mu mugambi wo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Iby'uyu mugambi byashyizwe ahabona cyangwa se ahagaragara n'umuryango witwa Focode biciye mu witwa Pacifique Ninahazwe arazwi cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi. Hari mu kiganiro cyagarukaga ku iturika riheruka kwibasira ububiko bw'intwaro bwo mu kigo cya gisirikare cya Kabaze cyo mu mujyi wa Bujumbura muri zone ya Musaga, ahasobanuwe ku mpamvu nyamukuru zaba zaratumye habaho iryo turika. Muri icyo kiganiro rero byahishuwe ko kuva mu Kuboza umwaka ushize cyangwa se mu kwa 12 hari amakamyo menshi yakoreye intwaro yikoreye intwaro yagiye yinjira mu Burundi aturutse i Mombasa muri Kenya. Ayo makamyo rero amwe muri yo yabaga ajyanye intwaro ngo zagomba kugezwa mu Burundi zikajyanwa mu gihugu cya Tanzania. Ninahazwe rero yavuze ko no kuwa gatanu w'icyumweru gishize hari amakamyo abarirwa muri 20 y'intwaro Uburundi bwinjije imbere yo kuzijyana mu kigo cya gisirikare cya Kamukoni. Nubwo rero bigoye kumenya impamvu izo ntwaro zigera mu Burundi ziciye muri Tanzania hanyuma zikongera kuhanyuzwa zijyanwa mu cyambu cya Tanga cyo muri Tanzania, bisa naho biri mu mugambi w'Uburundi wo gushoza intambara ku Rwanda. Ihimirimbanyi rero yavuze ko iby'uyu mugambi bishimangirwa n'amakuru yizewe ahawe n'abakozi ba ambasade y'Uburundi i Brussels mu Bubiligi yuko ambasaderi Ntahiraja mu nshingano yahawe na Gitega cyangwa se n'u Burundi harimo guhuza ibikorwa by'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda haba mu Bubiligi ndetse n'ahandi. Yavuze ko uriya mu diplomate amaze igihe yakira kenshi abarwanya ubutegetsi bw'i Kigali cyangwa se bw'u Rwanda bakaganira bifungiranye cyangwa se ahantu hibanga cyane. Andi makuru akavuga ko Uburundi bumaze igihe buha imyitozo abiganjemo imbonerakure n'abarwanyi ba Wazalendo bo mu bwoko bumwe mu rwego rwo kubategura ngo bazifashishwe mu mugambi wabwo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nyuma yo kugaragaza ko hari abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi n'abahoze mu ngabo za ex-FAB batari abizerwa.
ngayo nguko reka tunasoreza ahangaha rwose kuko amakuru yo ni menshi turanagaruka mu kanya gato cyane. Icyo nagusaba gusa we nuko wakora subscribe cyangwa se nyine ugakanda sabone ku bakoresha igifaransa birumvikana, hanyuma ugakanda like ugakanda share cyangwa se ukanaduha comment kugira ngo dukomeze kugira byinshi twunguka mu byo tubategurira rwose. Mukomeze kugira ibihe byiza, dukomeze kwibuka twiyubaka kuko turacyari mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 turibuka ku inshuro 32.